Jadah meureun sia ngaledek aing. Abah, kata sungut dong pirunan, kayak mangkok. Jadah, aing naik angkot ke kuat mabok. Jadah tak tukang lele, cenah ketemuan di pasar, tidak ke imahna. Aduh, geus kolot beurang aing yeuh. Naik angkot ke kuat mabok. Sia tukang lele. Oh, daerah yuk kapanin yuk. Ada meureun yuk. Udah balik. Jangan ngomong nanti dekat yuk. Masih menangguan, panas ya. Janjian cokean. Itu gitu jelema na? Jadah tak jelema. Aing nganeangan bae. Hei, Sawira. Wait, saya tak. Aingnya duduk lele. Yakin yang mah jelma kos gitu tampang-tampang temukan duit. Jadah meureun sia ngaledek aing. Ngomong naon sia? Kamu saya yakin dan beli lain. Kamu sih bukan duit. Tampang siapa? Ya kos lu temukan duit. Gagah sia ari ngomong. Sakilo berapa duit? Lele sia. Apa? Kata sungut doang pirunan. Gue pempes. Geus lo ngomong dijual berapa lele sia? Iya, sekilona 20.000. Wah, ini tuh sih ya. 30.000 meureun. Masa 20.000? Ih, 20.000. Tekannya gitu sih ya. Torek itu. Enggak sia, kuari sakilo 40.000. Naik tuh. Dibejakan sekilo 20.000. Naik tuh sih ya. Aing mentana sakilo 40.000. Usia diberen teu. Astagfirullahaladzim. Dibejakan sekilo 20.000. Guys, kuari bagi apa ya? Dalam tengah apa lah? Sekilo 15.000. Naik tuh. Mau ngai sakitu mah. 60.000 sakilo. Naik. Hari sia, guys, 19.000 sekilo tak. Naik tente, cot tuh sia. Tik. Aing mambeng 15.000. Aing mah 60.000 sakilo. Udah sia 15.000. Naik itu. Embong. Hari nu jual saha? Siapa aing? Iyalah, pan aing nu ngeulina, sok kumaha aing lah. Paling sekilo 80.000, naik tuh. Yang satu 15.000. Jadikeun ya. Yang satu jadikeun 15.000. Iya, mau aing mah 80.000. Tah hayang 80.000. Gua ada tadi bae 15.000. Titik. Tadi aing bayar ke 15.000. Sia minta ke 20.000. Ya, gua yang bayar 80.000, aing 15.000. Gas, jangan ujang ka beta, lele. Geus aing jualan dia aing. Apa? Baraheun.